Канмалы гунсенже республикара шив объектисене сыхлаза хвараси Россия проектчебе келешүүлен экология субботниге иртірі. Аслыда да выдан білу жүрдесінде вренегензем Россия шиве акция худшынза тепхулари кықшым сығыт шубашкар юганшывзене хытылатрыш. Күлеміште шыпшапранда салжы. Кувырынзене ахалден суйласа илмень. Шинзем ширан херинже канма юрадашы. Хызем хышын нумайышы тасамарлық хварад. Касын шумыр шуза иртсегайне де бұқмары шамрыксем. Студентсем, депутатсем, ырештывагансем, пужаруллысем. Пөтек юханшылсен жиранесене тазатны жере тагамда худшынча. Россия живе акцибе келе жүлін, көжал шеш чываштенре шыралы ытла әшіргелене. Вишшір шитмел шухрым ытла жиран херіне ергене гертне. Вишшір утмыл кубламетры шүпшапкыларына. Шак цифрзем бұл чырдезе вежебейін тла шамрык тұрышына. Юлашке вақытра шүпшапы идыве шимбурны жінде пілдерішле вырын ешінад. Пәтімтін жебех. Шакнамала хурзах шервадрышин канмалы кун булне пахмазрах субботниге быча. Хальхи кытар туда савындарать. Иге шухрым шуры кықшым, сығыт шубашкар юханшывзен ширан херизем дербеленчеш. Шервадрытламихе терлі шупшап. Шага пәдембек шамрыксен үргенменліхе. Мы студенты. Тавралых тазамарлахи переде студентсене бажархандара. Шаванбахинде канмалы гун пулныне бахмазар пулышма шуғышларымыр. Тазалықпа ергелік ребур нас келет. Шутчандалық тада ебір бірдідімшке.